الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami hakama Islam, biyayon waktu manabiti na isab kami kaniyo mamuso sin bunga sin pag-iman ha amin programa sin guro nato mulia waktu ini amoy dimihil na isab kato tanyo sin pangadjian bago insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjari manayong hugkitan nyo marayaw sarta amoy tumakama mamuso sin bunga sin pag-iman insyaallah. Ina ako magpalukay tukbal ko yung guro nato kalasan ويرون الرغين من كان شيخ عبد الناصر عبد الرحمن فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين بتعاقب الليل والنهار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Taruman ini yari na isab kita niyo magkita-kita salta hiatud na maun kaniyo in pangadjian daing hakallam simaha suci maha tinggi iwan daing hadis sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patawrun namu insalam kasilasa pamangalanggung namu kapag arama saurun taniyo sinluluunan sa taud-taud bat supaya aun ikataw taniyo ikapagpusaka taniyo lagi supaya aun marana tuluto paadlaw kana amin biandaan kita niyo si mahasut si mahatinggi hingkaagi na to magsadya sindahon na to paadlaw kana konsum iwan konsum ayaw nato na ianun konsum ko nisa hingkita niyo manay ko ding hadunya nisa konsum pagubos sing konsum da mga tuwa dahil nga sabiad to impangadyan na to dumini mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala doon da kita niyo pangadyan kug iwan kuyag amoy ni papatanum ka to taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sawab binhi marayaw ipapatanum ka to taniyo sawab iyari harumi in lupa marayaw pagtanuman dito na to insya Allah ta'ala mapuso in bunga niya hadlaw kana tay mangud na mo insa salaman yatud na mo rumanin ni maun pahadarat sing kamo bunga sim pag-iman
kasi iwan lasa, matapin, iwan kuyag, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, patauron na to mga tuwa ng pangadyan dito. Tay mangud na mo, in mano siya yari hababaw singgumi, mataod din baharian sin akal nila. Mataod kabahagi ang pikilan nila. Sarawa mga tuwan, hambuok da impini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hintao nagpi na sin akal kabayaan nila. Sarawa tuwan, hambuok da impini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akin amurem mga tao barakal. Hinda siyuyan, giulal sila sin Allah ta'ala ulul albab. Mga tao halul akal, bayan buddiman, bukun hagulalan sing kitanu, sa hagulalan si mahatut si mahatingi. Unong tiyatali nila yan, tiyatali sin akal nila, tiyatali sin kabuhi nila, amuna in ridwanullahi wa mahabbatun nas. In pagtali nila yadto kimugdan. Ang pawangbukon dua ini, in tiyali sin tao, na ingan niya yan, nabiya siya kan tumali. Ba't haway ta sintaw hitumali sambil paadlaw ini nagtatali siya. Wala niya nahihinangin na tali niya. Kaya ubusan siya wakto. Kaya ubusan siya pikilan. Sambil naubusin ni pagtatali niya, ngiyanan na siya kan tumali. Na mga tuwan, hammal akilu ridwanullahi wa mahabbatun nas. In iya angan-angan, in tiyatali sintao barakal, magtanum siya sing kakuyakan sintukan. Ridwanullah, kakuyakan si mahatsut si mahatinggi. Wa mahabbatun nas, iwan hitanum niya, ingkug iwan kuyang. Daing hatuhan, ampa siya kakuyakan, ampa siya kalasahan, si mga manusia, naraan niya nag-umban-umban. Naraan niya naglundang panun. Naraan niya hang kahula. Yari hababaw singgumi. Ku iwan singkuyang. Lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiyad to mga tuwan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya hadis niya. In hadis beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari, man kanatid dunya akbara hammahu ja'ala Allahu fakrahu baina aynayhi wa farraka alayhi shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lahu. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Mga tuwan, yatin sabda sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. In manusia kaniya-kaniya inti atali. Kaniya-kaniya ini angan-angan. Balikan na to mga tuwan, intaw barakal. Wala sila nagtali, sintataliun nila, sarawa miyawn sila pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na hisiyo-siyo intao. Piyataod niya, in angan-angan niya, in pagtali niya, sin dunya ini, haway papakan sin pagtali niya, haway padduman sin pagtali niya, na mabiya na siya kan tumali. Ja'alallahu, papanjarihun sin Allah ta'ala yung pagtali niya yan,
pakrahu kamiskin mga tuwan. May kanin tiyali niya magdaya siya. May kanin huna-huna niya makawidda siya rin kata. Sarawa papanjarihun simmaha simmaha tinggi inna huna-huna niya tulawan iwan sinun niya. Kamiskin mga tuwan. Haunuhi butangin kamiskin niya yan. Bayna ay naihi. Haut sinduar yaun. Haut simmata niya. Unim maksud yan to mga tuwan. Misan mataud sin niya. Samantara wala duning kabayaan sin Allah Ta'ala. Wala duning kuyag ridwanullah. Wala duning mahabbatun nas. Tay mangud na mo. Kamiskinin pangatod niya. Aun na kanihang kamilyon, mawapa siya 2 milyon. Aun na 2 milyon, mawapa. Di matabtab. Halawm simpikilan niya, halawm sinangan-angan niya. Bukun pahat bihad tu mga tuan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa farraka alaihi syamlahu. Mapulak paliking kataan pakarajaan niya. Way tutug sin pakarajaan niya, sin pikilan niya. Dahil nga sa biyad to mga tuhan. Aun dua ahindu sin junjungan na to. Alaihi salatu wassalam kato. Lagi aula kagunahan na to. Hamasan na to ini. Sabab, yari nakita niyo nabunok simpit na. Ang pawala kita niyo kimugdan na nga to hapit na. Ang paimbuno simpit na. Aw ni panga nga to. Na mga tuhan niya rin dua. Hino ka to tanyo, sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, salta tiag na niya ginawaran niya. Unong yan tuhanin doa yan. Sanjata. Ang pakitari kugdanan simpit na. Yari iparungog na mo kanyo biyaw. Dua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan na to. Sanjata hipangatu hapit na. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bijunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Tay mangud na mo. Dua asin junjungan. Hipangatu hapit na. Sanjata sa lagu-lagu. Uno yan. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo. Suhurun na mo kay mo, sabab diak mo kami pasuhurun kay mo. Na ini suhud na mo kay mo, o Tuhan na mo. In dunya ini, bangman bukun malaggo halawm simpangatayan na mo. Pasibi-sibi hapangandal na mo, hapangatod na mo in dunya ini. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Pangayon na mo, utuan na mo, suhurun na mo kay mo. In dunya ini, biyaitaan mo kami labayan, bukun paghulaan. Nakawaon na mo, nasadya yung kawukunahan na mo. Di na mo nakawaon yung bukun kamo. Kumuyag na hadya kami sing kamo, di na kami kumuyag sin bukun kamo. Iban utuan na mo, pangayon na mo pa kayo mo. Indunya ini, bang di na tumaod, in pag-ingat na mo kaniya. Sa bang man tumaod in pag-ingat na mo, siniingaton kabayaan mo rihadunya, mahinang sawab ko giwan kuyag. Magtagipon kay mo, iwan mahinang lasahan, tara sing kami magkain.
aturayan tuan ko. Dahil nga sabab gadto. Apabila in tao ini, in malaggo halawm sinatay niya, in study niya, biya na simpakaradyaan biyaon ini. Na tuan mapulak paliking katan, tiyatali niya, sabab wala doon yung kakuyakan sintuhan, wala doon ini panglalasan niya papagkahin niya. Na walam ya'tihi minad dunya illa ma kuddira lahu. Inhuna-huna niya tumaod din kaniya, din nga kataan, di na tumakan. Sabab tuan ubos na kaya susulat sintuhan, halawhil mahpud, in kataan pakaradyaan tayo ni, di adun niya, suku-sukuan na kita si mahatsut si mahatinggi. Way makakawa sing kay mo, way makakawa sing kanila, di da ka nakapaning kay mo, amura inyad to nakasulat. Hapakadalan kato kaniya kaniya. Dahil nga sa gadto, bunga sin iman, kuyag ka. Kuyag ka, hapya kuyag sin Allah Ta'ala. Ay ikaw kumuyag, simpya kuyag sin tao. Sabab, in tao pagkakabusan siya. Pagkawayhan siya, adapun bangkaw kimuyag, sinday nga mahatsut si mahatinggi. Kaniyang kawasa sin langit. Siya yung tagda po sin langit, iban sin lupa. Wayroon tao na ka lamudhan. Kawasa tunggal si mahatsut si mahatinggi. Na, tayo mangod na mo. Misang pabiyadin yung pagtali, si magtatali. Amura im makawa-kawa niya, in suku-suku niya. Na, mga tayo mangod na mo. Basahon na mo, kanyoin ayat. Amin pamaugbukan sing kita niyo. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasuratun Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Paltawagan sin Allah ta'ala mga bariman. May tayan daran tiya tawag sin Allah ta'ala bariman. Wala na timawag habukun bariman. Sabab yawn kanila in pag-angan-angan pamarayaw. Yawn kanila in pagtali pamarayaw. Yawn kanila in magad haku giwan kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan yawn da kanila mahabbatun nas in luma sa hapagkahit. Paltawagan si mahatsut si mahatinggi. Ya ayyuhallazina amanu. Mga kamubariman. Aminu billahi wa rusulih. Tanuman niyo marayaw. Pahukutan niyo marayaw. In uno mga tuwan. In iman sa una. Pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan pamarat saya para rasul niya. Amo yan yung makakuyag. Amo yan yung ikapaglasahan tara si manusia. Bang makawa din dito, na singkahanan, jim-jim at tuhamano siya hamasan na tuwin. Aminu billahi wa rasulih wal kitab alladhi nazzala ala rasulih. Iwan parat saya ni utuding kitab. Amo na yung Quran. In kitab yan, kita sin Allah Ta'ala, alif lam mim zalikal kitab la rayba fi. In kitab Quran yan. In halawn niya yan kataan, dahil nga suratul Fatiha in panagnaan, in kahinapusan niya binnas. La rayba fi. Way kawakan mo paghawal-hawalan mo, pagduwarwahan mo. Aminu bil kitabil ladzi nazzala ala rasuli. Para tsayahan yun. Haway pagduwarwa. Ayaw sadya kamu simingud. Paiman sin Allah Ta'ala. Kal Yahudi wal Nasara. Amanu bi ba'd wa kafaru bi ba'd.
piarat saya in kaiwanan, wala piarat saya in kaiwanan. Amo yan to mga tuwan yung paltawakan ka to. Pakuyaron kita niyo. Ayaw kita niyo simingod sin sila yaon. Sababing kiharad nila sadya amuin tumup kanila. In wala na timup kanila, wala nila yarad. In Tuhan, maingat magpatuo. Ba't in ikaw hansam, bang ka umatod pa sa amin, hansam ka? Hisin nagpatup kay mo sa amin. Hisin nagpahansam kay mo sa amin. Ba't bang yan sa amin? Matawad sa amin bagbag. Pag sa amin si mama mangiusog, may tayo nilong na. Nabiya na kitahin. Dahil nga sa babiyan Tuhan, basahanin na yan. Pamansin Allah Ta'ala, yadto'y sa amin. Lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sa bunal tuod parman sin mahasut si mahatinggi makakuyag. Pia panjari namu. Ingkatan manusia sarayaw-rayaw umbang payaw kapapanjari. Ya subhanahu makakuyag. In marayaw usog bang mo aturun kuyakan ka. Na imang iusog kuyakan da ka. In malingkat babae, bang mumaatod, kuya kanda ka. Na imangi babae. Kuya kanda ka, sabab Tuhanin nagbaita. Nabiyaon Tuhan, piun na sadya sinta yung kakuyakan niya. Imarayaw kuyakan, imangi din na kuyakan. Aminu billahi wa rasuni, pahugutan niyo. Dahil nga sabihan na tunay sabing Hindu, kato, sa kahaba, sambahayang sunnat, lawi aula sambahayang pardo. Hindu kato, sabit kalbi, ala dinika wa ala ta'atik. Nangayon na isab kita patuhan, nutuhan ko. Imalupa ko kay mo. Janji ko kay mo. Immalaggo halawng sinjantong ko. Immalaggo ipagsuara ko. Immalaggo hiwal simpito ang gautabaran ko, kabasaran mo, tuwan ko. Nari nga sabi at tuutuan ko, mga iwa ko kayo. Patutuway na atay ko. Ayaw mo paibukain atay ko, ang mga kaiibukan diha dunya ini. Paibukain atay ko. Palasahain atay ko. Magtag-ipon kayo. Mag-ibadat kayo. Iban magtaat kayo. Turayan tuwan, indayaw si mga. Bang yan di mabihad to mga tuwan, kimuyag kita niyo hakita tanyo. Wala doon yung kabayaan sin Tuhan. Kimuyag kita niyo hakyan na naman na to, wala doon yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Nah, ang papyarahan kita niyo kitab. Yung kitab yan, kitabun anjalnahu mubarak. Paman sin Allah Ta'ala. Piatulun na maun kaniyo. Hangpu tagto katahun na Makkah. Hangpu tahun na Madinatul Munawwara. Kauhaan tagto katahun kata. Inhalawm simpiatulun yan maun pajunjungan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunin simaplaga katan simbinaybayan piagulaan simmanu siya babaw singgumini. Kitabun anjalnahu mubarak. Piyanaog harum mabarakat. Piyanaog deng hapuunan simbarakatan. In panaugan mabarakat, ipong mabarakat. In papasampayan ampa magbarakat. Dahil nga sa babiantuan, bang natubiyag bukan ng Quran. Kita niyo na, in taumarayaw magula, di hababawasin ko. Mabarakatin atay, mabarakatin pikilan, mabarakatin suara, mabarakatin pito ang gauta, mabarakatin kabuhi, mabarakatin kamatay. May ta,
kitabun anjalnahu mubarakun. Yung kitab pianaog na mo, piatulon na mo, maun pajunjungan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin hindo kaniyo yan. Amin sambil pabiha, unyari kato taniyo. Amunin pamaugbog taniyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mubarak, mabarakat. Pattabi'u, agaran niyo na to. Ayaw na kamuway kitab mabarakat tiya dunya ini. Amuring kitab deng Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum wattaku iwan pagmamuha kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangan nyo indaakan, tangkisin na yung liangan, la'allakum turhamun. Supaya kamu magkasilasa. Na imbaugbugtan yung magkasilasa. Ang panatuma daw hating kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iwan magkugkuyag kita niyo. Amo na intuan. Amo na tuan indeng Allah subhanahu wa ta'ala. Sulat niya marikato. Yan dunhan yung kagunahan na to. Yan dunhan ini paghalulay na to. Singkabuhi iwan singkamatay na to. Dahon pagkamatay. Tay mangud na mo. Baita si mga tao Makkah, ulama-ul Makkah, ulama-ul Madinah, yarin pamuong nila. Kisah, baita kato tanyo, si manusia. Nasun, bila Quran. Manusia wala doon kaniya in Quran. Di siya mga kadhabay ta sing Quran. Buko ning baugbog niya habay ta sing Quran iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In manusia yan. Kal hayati bila ma'in wala hawa. In manusia. Wala doon kaniya in Quran. Biya siya kaula-ula kabuhi. Kabuhi tao, kabuhi hayop, kabuhi katumbu-tumbuhan, kakawi-kahuyan. Wala doon kanin dua. Unin dua yan. Bang maigin dua ini, kimangin tao. Kal hayati bila ma'in wala hawa. Biya sing kabuhi, way tubig, iban way hangin. Abi hao niya sa buwangan, nagproblema na yung magproblema. Tiniyo, tiyo yung tubig. Na may tanin tao, subay tagdapusin magpararakan tubig, na may ta na nasiyult na kita niyo tubig. Subay mag-ayat. Nagbabay taasan. Way pa na si siyult na tubig, nagbabay ta, subay papag-ayaro na tubig. Subay maayad hakatan kalalagihan. Sa manusia subay-way na ang pamagayad, way na kapusan. Bangkaw mag-ayad, way na ayaran. Sa hamataod pa ayaran. Na, inta uway Quran, laong si mga tao Makkah. Mga tao makahati kanila. Inta wala doon kaneng Quran, may tayad to Quran. Sabab yaunin makakuyag a Quran, yaunin ipaglala sa Quran, biya sintao. Way biya sing kabuhi, way naroon tubig, iban hangin. Oxygen karwanay. Bangway na oxygen sin kahoy matay. Bangway na oxygen sin tao patay. Na tuan patay sa ini. Sa wala miyatay na buta sinya walihan iban jasad. Naunwad din miyatay. Miyatay na tay. Ito po yan. Miyatay na tay. Kaya sabihan siyabot nila, ing kahalan sinatay. Fi kulubihim maradun. Aun atay patay. Sa buhiin tagatay.
Nahinda siyo yan. Amo na yung mga tao, kimuyag sila sin kakuyakan ding hatao, wala sila kimuyag sin kakuyakan ding hatuan. Fi qulubihim maradun, fajadahumullahu marada. Nasasakitin na tayo nila. May nasakitin na tayo nila. In sabab niya dalala. Hangkan miya tayo na tayo sabab sininang kalaungan. In hinang kalaungan. Yari di majatu hamasan na ito yun. Ang paingkimugdan hakakuyagan, iwan na paglasa, di sila himinang sinhinang laong. Nah, in ayat dia itasin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida. Na hisiu-siu sadya. Dahil hamano siya usog na kababae na ka. Nagkupur sila pa Allah Ta'ala. Nagkupur sila harukun iman unun. Sa bunnal tuod parman sin Allah Ta'ala. Faqad dhalla dalalan ba'ida. Malawong na sila silawong. Laong matampal. In laong matampal, kaya ingatan sintaw laong, dus mo kunin laong. Dahil nga sabab yan, awang baita sinjunjungan, tani Rasul sallallahu sallam, impiyag buwa niya umat niya. Kamatawad tanyo na nawasyara, hindi, palo apon na to. Ma akhsha alaykumul khata'. Di ako mabuwa, makahinang kamusin, makakumit kamu misti. Bihanin anak ka po Adam, magpakakumit misti. Sa bukon piyagturan. Sa impiyag bubuwa ko sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam at ta'ammud. Tuurun na sintao, himinang singkalaw. Aturayan tuan. Nah, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi faqad wal yawmil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida. Malawong na siya sinlawong sa mata-mata, matarang yung paglawong niya. Nabang lawong na uno na yan. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala pianaw kan Adam. Jadi rawi ako ka. Salita. Pamanit taba'a hudaya. Hisiu sim magad. Sim pamandu ini Adam. Bang iagad mo pamandu ini. Amin. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yadillu. Ibo. Di tuod kau malaw. Di kau malaw iwan sinanakapo mo. Di malaw inatay mo. Di malawng yung pikilan mo. Di malawng yung pituang katabaran mo. Rida malawng yung kabuhi mo, maramo pa kamatay mo. Wala yaska iban, di kau siksa unar lo ka na. Na, tayo mamud na mo. Imano siya, wala doon kanyang Quran. Pasando nga nabiya, sin kabuhi, wala doon indua. Tubig, iban hangin. Hambuok sadya wala doon tubig. Nari nga sabyan, maksud dito tuhan. Wala doonin kuyag, wala doonin lasa, halawom sin jantong niya. Halawom sin atay niya. Rin nga sabyan, aun atay patay, in atay patay, himaharap pakalaungan. Na inatay buhi. Inatay buhi. Inialop nila kakuyagan sinallahu ta'ala. Pagbaita kanila binhi ini marayaw amod tintianum nila.
may bang aon binhi marayaw, aon pagtanuman lupa marayaw. Biyaon kaya lupasan kita ni lupa. Sundok tao, impiag tanom sintaw halupa niya, imambag. Pila hektarya sundok. Bukon saing, bukon duyan, bukon wani, bukon pagkaunsa, sundok. Sundok tao. Nah, mga tuan, uno pembeta di kato, si mga sila, ahlul hikmah. Bang wala naroon ng Quran, halawang sakit na kau. Bukunin manasin sakit amin dahon sa dakaw pa ospital, aon sakit yan kau nagpapanaw. Marayaw yung dugo mo, normal yung dugo mo. Sa halawang sakit na kau. Imano siya. Wala doon kanya yung Quran, halawang sakit. Imano siya di kumuyag haway ta sing Quran, halawang sakit. Ato ba ito? Dahil nga sa biyanin pag-ubat sin sakit ini. Bangaon, shifaun lil qulubi wal abdan, amo na yung Quran. Shifaun lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Sakit sin atay imma kapauli Quran. Sakit sin ginhawabaran imma kapauli amurin uno mga tuan. Nalaw ngayon sa masalong muna nasakit sa ako ini kaungking Quran. Hindo ang sintuhan, ingat. Mano siya, mag-ubat, sabab aon ubat, bang magkugdanin ubat, iban sin sakit uli. Tayo manghud na mo. Yan timbeta kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasun, mano siya, wala doon kanya ang kuyag, wala daron kanin la sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, la khaira fi hadhihi dunya, waira karayawan niya riya dunya. Ang papya kari kita sintuhan pa dunya, bukon magmangi. Magmarayaw tuhan. Piararahan kita signal. Di kita malubat, aon signal, di malaway signal. Sakali signal na pasatilay tinanakapu hamasa na ito. In signal niya patuhan na, di niya kamatukan. Tayo mga na, yaring kahalan. Imano siya, wala doon yung kuyag. Wala siya kiuyagan magtuhan. Wala siya kiuyagan, da akong sintuhan. Iwan wala da siya lima siya papagkay niya mano siya, la khaira fi hadil haya. Waira kapusan niya, waira karayawan niya, riya babawsin ko. Nalupas sa diyang pagkarin niya. Sabab pangasubuhan siya adlaw ka na. Sin pagkarin niya padunya. Tiyowila na hindi. Imra'atun babae bila hayain wala ridwan wala mahabbah, babae wala doon kaning kasipog pag-agama, la jamala fihi, misan pa siya beauty, wala lingkat niya, palmanis dakula ing kasipog, labi aw lahabang sa babae. In palmanis na kauna, basta huna tubig. Tubig suki, tubig habaong, tubig hagayong, bang mamunglaw na basta hun. Magpaganap beauty.
Yung bihaon niya to sammal na, kaya sammalan na. Di na tukuhunin tao. Aung patuan, di kasammalan, singkatan, masasammal, di. Amo na yung kasipo. May tay mangod, yung kasipo, lamod, hapag-iman. Lamod hala ilaha illallah. A'laha la ilaha illallah. Adnaha imatatul ajar. Nasabut wal haya'u minal iman. Yung kasipog, hajumlahan siya simpag-iman. Intao ba yung imbabae ba yung supugun nakawayaan sintuhan yaon kanyang kuyag. Napatanong niya, natanong niya yung binhi sa rayaw-rayaw. Kakuyakan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhanin na nakapo na tubihon, babae. Makusog pa magmaapda kuman, makusog pa umulat dahil usog. Batim magpatta, kaya sakupan ko magpatta, parayaw nin tindog, parayaw nun. In mga kababaihan bihon tuwan, mag-umpak. Isa, dua, tu, umpak. Ang papattaw, nag-umpak. Ang pasimilawa. Tay mangud na mo. Yari biyay tadi hapangadyan na tuwin. Hipapatanong ka to taniyo. In pangaddatan marayaw. In pangaddatan marayaw. Amo na yung Quran mahamulya. Amo na hindo sinjunjungan tani Rasul alaihi salatu wassalam sambil na may siya in siya naraak. Dahil mga paldaakan kaniya maghatul sin pangaddatan. Naunin ni pagato niya tiap-tiap kauman tiap-tiap taong pangaddatan halaw sing Quran. Dahil nga sabab yan mga palanggungan kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Recoveron na ito'y nalawa. Ayaw kita niyo simingod simbiyeta ini. Wala takunu kalmarid. Yu'aliju nafsahu. Aun kisah. Ayaw kita niyo pasinguro na ini. Ayaw sadya kita simingod hatao na sakit. Intaw na sakit, nag-ubat na siya simbaran niya. Wala na siya, nagpaubat hatao makaingat. May aw na nawasan niya kitab. Laong na si makitintian, kuyasan niya kitab, in sakit yan ini, laong na mo ini. Sakit to, yan to na isap. Kataan sin sakit habaran niya, yan to biya ba ita? Nag-ubat na siya simbaran niya. Nasa kalituan gaman, timaudin sakit. Mag-aga mabukundihad to. Nagparain Tuhan Nabi maghindu. Nagparain Tuhan sulat hipaghindu. In-aga masuway siya laway rin ang panghati. Naintaw na sakit siya to. Nag-ubat man siya sin sakit niya gaman, kaya ka na pa ni sakit. Aturayan doon. In Quran, piara ka to tanim. Hipaglasa. Hipagkukuyag. Yari makakuyag adunya temporary. Makakuyag permanent kakuyagan. Kakal kakuyagan. Yan tuhad na ka na natin. Na. Himbabai. Imra'atun bila hayain. La jamala piha. Wala khaira piha. Misan pa siya malingkat. Way lalingkat niya. Iwan way kapusan niya, magula diha dunya ini. Ba't bukon paghulaan din dunya ini? Ampa siya manglarak sin sara sin Tuhan. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Turayan Tuhan. Na, kakuyagan tay mangud na mo babae sin Tuhan mo, iwan sin pagkahim mo, wang doon kay mo yung pangaddatan niya. Rid Allah.
kakuyakan kau sin Allah Ta'ala. Iwan kalasahan kau sin unudugat mo. Kalasahan kau sin iwan mo naguhula yari hababaw sin gumi. Sabab yaon kay mo makakuyag. Bukun makakuyag deng hatao. Siya makakuyag deng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mawi alta. Di mawi bulawan. Di mo kahalgaan alta. Di mo kahalgaan bulawan. Tayo mahod na mo. Song malawa yung mga bihin nila. Hikarwa. Rajulun. Usog isa. Bila haya. La khayra fiha. Wala rujula fiha. Inusog. Wala doon kaning kasipog. Di misan siya maaddat habaran niya. Hapag kahinia, wala darunin addat niya. Inusog yan, naig doon kaning pagkausog. Nauno, nabantot siya bukon. Laysa fihi rujula, wala doon kaning pagkausog. Maita. Rijalun sadaku ma'ahadullah. Hinda siyo yan. Anarut terink. Mga kausugan. Tiunay nila yung janji nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ilawan nila indahan. Naampay niya piyatayin ilaw sindahan. Na dugtol mang dugtol na. Nagdurugtulin sa sakatan, nagdurugtulin tao. Di na mauno magdugtulin sa sakatan da. Sa tuhan, nagdurugtulin sa sakatan, nagdurugtulin tao. Daw rugtulin manusia. Nah, mga kausugan, tiunay nila yung janji nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadto na sila, wala na sila riya dunya, sa napalano nila, inlalawayan, sinhaulihan nila. Gibang kuyan. Ayaw na to larakunin danid do. Masira urulun na to aming kita ni ini. Na, sabab, inusog maaddat sila. Yaon kanila yung pangaddatan kabayaan sinakaman nila, kakuyakan sila Allah Ta'ala. Intaw yan bang siya manglasa, panglasa, kabayaan da sinto. Ampay paglasa biyahon, inkuyag biyahon pagbihon. Bihon sin. Bihan. Nabo kuning katanta kasi. Tiyo na. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin hahajatun. Na naghajat na yung tao pa tao. Aw man tao madtuhajatun niya way nagambulda. Harap na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaunim manual singkabuhi taniyo. Na, dahil nga sabiad to mga tay mangud na mo. Yad to yung biyay ta kato taniyo. Singkis sa si mga tao nga Madina, iwan ha magkatul mukarraba. Na. Dahil nga sabiad to mga tay mangud. Harama. Maglumba-lumba kita niyo maun pabayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pakita niyo rin malawong di hababaw singgumin. Maita, nagparmanintuhan taniyo, walillahi mulkus samawati wal ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Intag kakawasahan sin langit iwan sin lupa. Allah Ta'ala. Iwan na sin kita niyo ni katantan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay kita niyo gumuwa dengan mga biyata ito. Way kita niyo nakakontrol uno-uno, under control kita niyo sin Allah Ta'ala. Katahan kita niyo. Dengan nagnanakura sambil parayat niya, way kita niyo nakakontrol hang sulagununo. Under control kita niyo sin Allah Ta'ala. Nah,
uno yan, tupot na siya. Wa kafa billahi wakila, tupot na sadya harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pangandulan sinatay na to, in pangandulan sin suara na to, in pangandulan sin kabuhi na to, tupot na sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ikaw mangandulaw, nagakal na. May wala naruuning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabayaan na sin tao ibang tao. Nah, mga tuan, kisah sin ama pa anak. Dahil nga mga kisah sin Luqman pa anak niya. Dahil nga sa babian, aungan suratul Luqman. Nah, basahan niyo yung kisah sin Luqman anak niya. Yari tuan, basahon na mo kanyo. Inagi sin Luqman anak niya, pagwasihat ko kay mo ito, hapalain to ini, dahil ka nama mo. Nama siya na to ini, biya malumanin ama, magwasihat ta anak. Sababahan sa amin anak niya rin kaniya. Iwan niya nun siya sin anak niya, ama lang na may ingat ako rin kayo mo. Iwan hansam ako rin kayo mo. Biya na mga siya humansam din kanama niya. Na, unin wasihat sin ama pa anak. Inagi sin Luqman anak niya, hapalain to niya anak. Bang mo na hapalin to ini dayahan kau. Bang kau rayahan ubat na singkatan problema. Sabo kung dayahan sin. Batin dayahan sin, biya mo nakasolve problem, nakahilwala. May tayat to, wala doon kuyag kabayaan sin Tuhan. Kuyag niya sadya isa-isa niya. Wala minsan siya lima sa kampung niya. Isa-isa niya sadya. Natay mo ituan, hikay siya. Hinwasihat si Luqman, anak niya. Number 1. Iyaka wa mujalasati ashabil ahwa. Ayaw kau tuod dumamag panun-panun. Maglingkod-lingkod, iwan sim mga tao, iaarad nila yung napso nila. Iaarad nila yung syahwat nila. Ay kau dumahan. Biaday sabhanin wasihat sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam pakatan umat niya. La tusahib illa mu'minan. Itu yan, tuan. Inagi si Luqman, anak niya, pag-ayad kau. Paghali kau, iwan tangkis kau. Ay kau rumah magpanun. Ha mga tao napsuhan. Ha mga tao syahwatan. Malamin kau. Nahikarwa. Iya ka na. Anak paghali kau tu. Tangkis kau ringaon. Min abwabis sultan. Ay kau mangibug at tao tagasin. Ay kau mangibug at tao rayahan. Ay na kau mangibug sambil mga nakura. Ayaw. Maita. Bangkaw nang ibog, wala doon yung kuyag sintuhan. Makuyagin ipintuhan, haipon niya rayahan, bang doon yung kabayaan sintuhan. Makuyag dahil ipintuhan, haipon niya miskin-miskin. Bang man siya rin mangibog. Na paghali kaw. Paghali kaw, ay ikaw tudin ibog ang mga taurayahan. Iwan ay ikaw inibog haunu yaon. Hamag hasultan yaon. Nakura yaon. Aun da pakadalan pakania. Yaddo. Na ini katong anak kapalato. Iltajim. Bawbog ito. Ay ikaw laulon.
impagusaha. Lawagain rijiki sinallahu ta'ala. Yan piulak pali kababaw singgumi. Bukunin lawagun mo liya lawag na isab sing kaywanan. Lawag ka o sin suko mo. Bang munahinang intuyad to anak. Rina, ikaw nandayan. Impagdaya mo yan, apia, hikapauli mo sin problema mo. Hikapauli mo sin nasasakit. Hikapabuntol mo sin bingko. Kakuyakan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan, mga tay mangod na mo, makakawa kita niyo pangadyan, misanda kumantiyo-tiyo, uuhon na to, imbaran na to, iwan sin anak kapo na to. Tantuhon tayo yung dunya ini, liawayan na to sadya. Aon sadya hapitun na to, dahil hindi, pagkawaon sadya kita niyo sin Allah ta'ala, sin kahuhunahan, paghula-hula, hahula kakal, insyaallah subhanahu wa ta'ala, madawhat taniyo, ini pakawa kato taniyo sin Allah ta'ala, lawi awlahi katanong taniyo, ingkug, iwan kuyag, iwan marahi paglasa, hantara sin kita niyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, patubtuhon na mo, dahil di, salam kasilasan na mo, ang mga tay mangud na mo, dimurungog, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiq, was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, murahan nakahampit kita niyo sarta nakapusok kita niyo sin ini bunga si pag-iman amoin kaya bahagi kato tanyo yari dia kato tanyo si guru nato mulia waktu ini murah-murahan mga tukatan amoin mikit halom sin bigi jantong nato karena inyan to puunan amoin wairong kalugian sin kita niyo bang nato yan to ini baugukan insyaallah subhanahu wa ta'ala manjari ini magpasampay sadya kami sin kasilasa pakatan ni maalok kamo waktu ini sibuk dayari halauman sin mula na to ini sampai na pa Goa, pahula Malayo, pula Islam, pula Arab. Yadto in mga katote mahuran sin kita niyo amoy in damikyan in sila yaon simusugpat marikato tanyo tiap-tiap waktu amoy miumurol sin pakaradyaan di majaturin di halauman sin Islam TV. Ni Daul Islam Foundation, alhamdulillah, salam doa akan yukatan mga katautay mahuran, murah-murahan yung mga yato, pia pagbarakat ka to tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala ini hawak to ini yung mga parbahagian nakawa na to insyaallah ta'ala may nang nato puunan nakabuhi na to murah-murahan na sadya pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala mahulikan niyo mga katautay mahuran amoy in masi-masi wala miutas kamu si pakaradyaan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala iban si mga kaibanan amoy in hasusungon kaluraman amoy in maba sila kumabahagi para sukuan paginawabaran nila insyaallah ta'ala yari kami nagtatakat ha pakaradyaan ini in kami magpasampay sadya sinamanat sin Allah subhanahu wa ta'ala yari halaw man sin lima nato na murah-murahan biya na sin agi amoy in madawhat na to in kasanangan dunya akhirat ibalik pagulong na to mulia in microphone maghatam sin pangadyan na to waktu ini insyaallah dahil nga doa palito po tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal du'aana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khashi'a wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar adkhilna jannata ma'al abrar ya ajizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.